Shubor Nongkyrshan jong Nongkyrshan Hima. Ka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress ne kasngi kalapan scam mi kinongkit kam thamai jong ka Mawryngkneng Block Committee ha ka bau President uba Charles Pingrop ulap diang mat pen scam mi ki habakaran hangani kasngi Kyrtong jong ka seng na Mawryngkneng uba banshan lang Lawai ulaong ba haki khat pras nam bala dem ki pat ba kila yo so wa thiang henrai haki ni ki sans nam bala job de ki wei ki pat ba ki yakandu e shibun ki jing e ulaban rap da ka ba ong ba kini ki beri ki wantang ha kapor election ba tang sujam kila jajar na kalyang u Dr. Mukul habakaran hakani ka jingyalang ulapan paw ye bun ki scheme ki ba ka sarkar jong u ha ki por baladam kila wanra kum ki kampen roi paper la ka dei ki surong ki jaka pulie ki jaka ajing sumar bat kum ta ter Shu Dr. Mukul ula ong ru ba kumba ki nong yalam ki ba ha ka sarkar ki ong ba ki thok man ka san snem bat ki pat baru ki ngom man ka san snem ula benrap da ka baong imat ka ni ka sarkar kanang tang banthok national banjing hangni ku kena samla nambar na yi ki jing e yuti kena samla jong ki parlok ki jonga ki jing e ki bangaru na shem ka jing e ha ka jing yo kam ya jam ini baro ki wanra ka jing do jing kermen ya ki kena samla baro ka leng ka jela bat ka hi baro ka wei kawai takadaw na yeng hangni ban pertajam ya kasur jong ka jingkala ka bangi dam kam ban benkala ya ka jingdo jingkermen syaka jingdon jingkermen jong ki parlok ki para samla jona ni dam kam ya ki nong yalam ba ki bastar ba ki basyempang ba ki batrai sitom ban kit ya kani ka kam ka bae ban ngasanya ya kini ki nong yalam jong ka party TMC badai na kani ka daw na shdor ban yeng hangni hakma jompi ngadak lu da ka jingkemen kabangawan pai sa kasnong Mawryngkneng menyadon dekat lang bat pi namar ba pi pen mau yang ya ki por bai pai jualam yang bat i sa kisnong baper naga bata ban wanra ya ka jingkala lani om magi kwa ban wanra ya ka jingkala long ma pi ka jingkala mdai magi di balong ni jingkala namar ka bor tam sam hangi ka bor ka sam happy long ma pi ka jingkala ban wanra ya ke jingdawa ha ka state ke jami ban wanra ya ga roi ka pa ban wanra ya ka sok ka san ban kentiu ki samla ki jami ha ki sap ki phang ka bagi ki dan ban kunjoru ban kentiu ya ki nongrak ki jami bagila ban yang hala ka jami ki ban laru ban yarat yegi hal ta kom bagila ban Nongkyrshan ye kayo ye kasan ke jigi ban pendak bam ye kali joni hagi di kisi joni ye i bagar sarkar joni kam dam ke jigi kle na kam ta upai ba lari pai shano kas be pai ni do jingkerman lari on na kalian ro ka par ni do jingkerman lari on na kalian na pule ku thi ni do jingkerman lari on na kalian jigi samla joni ki ba khlem kam ranjam ni do jingkerman lari on na kalian ki nongrak joni ni do jingkerman nong ni kemat di bagi jero kibawan bani kendo ini tang ha ko election andal election da election bani kendo rom yosho ban phon rom yosho ta ta ga dei ga jinge ka bangi kendo ha ga ga sni gi ka pamata banamar kata nagalian ga jori ni terwa hakmat jombi upai ba ban pailang baro ban on ni kwa ban wanra ya ga sarkar ka badan ga jinge kle ni kwa ban wanra yo nong mikmat ubadan ga jinge kle ubadan ga jinge dei bat upai ba nong seksnong lana pila yo mat ye kapor ka thian kapor ka basyo tanak ha kapor jumba chal si phos nam ba debet nang rom pras nam Hajar arpulai doya duk sau pin haban persang ban wanra ben ye kata ke jo besar lengkem ta ngilong ki batu jingkerman lalu dibet udah em hado ke sing no om ye be udah beningkong balik join jige ke parti ban mga di baag ban bot nadir jumo namar kata ngamla ban syeno dalam debut yang kinuksa ke bawah bacaan saya pening bangamla banci eno yang kinuksa ke bawah jadi nangrum ladau dangin unle ia kata tanamar kata ke jingjon ke jangi haga ni kapor saya ni kapati kalong namar jong jingkala ke bawan haga mariam jong jingkala ke bawan haga parti ke bangga julong he ke balu jialam dagi nonelam ke jangi banamar kata haga ni kapor habangi ong banya cakmat ni ya daga jingskan ke jingbot nan om dagani ko iktim ka basya bala dangi landang bangile election Hajar khalai ko independent
Banginang banyele election Hajar Katra kum Kongres ngire banang ru banyele election Hajar Arpulai kum ke TMC. Yung candidate bagian ng parti kecungi ng Mawryngkneng konstituensi di baru bancang lang Lawai. Ang simpoy berkat, pagka di kemarang kendakat ni, Tuid, bagi pahit ba, plan bidang A, yangi, pada ketika parti, bagi yang baru bancang lang, ban mi, ban get ban ba, yang ketika konstituensi Kumba ni Waduh David ya ikut nadu stem arjan lai ngadip hari port flight kanlut nadu pola kurung ala apa dengan Grand Slam tambah hari ini kantra teli stem bagi lalom kinong nikmat kinong syakri kijaupi don bom maklem sam kisning apring juga jadi timnasi lah syatim mat Henry iyo imenta tak lihat biin jung David biin kecoa iyo i kecing anggur kecing sang kecing kuah nadu kabul sin joli baru-baru bancang bani hak syakmat naman pailai bahadin kini ikat tali Islam kam simdan ganor karoy kapat akhirnya konstitusi sorgham konsil Mawryngkneng akhir mau ausnya marjan lai akhir por mafia punjab ingat ningkong dengan parti yo madu parti har yo parti kongres saksi sempat namun tak konstruksi Mawryngkneng kumkayin midap dengan jekmen babu bacan ilam niche but I did not never been same kon syakri yang kini kathai rengkat pagkajingi dan lang jauh menteri lamba jungi baru juga jelas Dr. Mokro ngali Hajar ni te marsal lain ang konstitusi jopi te why ang konstitusi nang tumay menyetrela kontintiyo yang kini Mawryngkneng na berhadu benda ang laban klet yang Jingkyrshan ke jopi na dusnya manjat lain aduh nomor ilarai bagi netrai dan mentakabah amnam daga dibentoy si majuni. We try to ensure that every mother, every woman has a bank account. Nila persyarru bagi longkumi kiniyo lagi jam ki account. Then we say that we will give you seed money in the bank account. Kalau people get I bisa hak ki account di jopi. We initiated, but what happened after 2018? Bila sedang itu ki bersang bandai suki ya kejalan kejuni. Didn't we funnel fund to the MGNRGS to ensure that every household is capable of constructing their pigsties? Lembaga job card pinakan mau nasdang suki sedang mengailah igilongin mongsan gibran job card bagi cina ya kisem kisemsi. Why were those initiatives? Baling sedang untuk. The initiatives were designed to ensure that you already have the pigs to breed the pigs so that the piglets can be provided locally. Kaji temu kalau bandai itu kisem seniang dan kisem siar. Hamba bulan kam bangun ra kisem siar nabati. Pila mapan kahi mapan hehi. Hamba pila bandipat sigiwepat kiperlok kipar manjan kipar marpa kipar stone kipar thar. They say that they had to bring the piglets from faraway places. Kini pada mentah kiwan kit di kisniang na siapa. But I'll tell you, the fact is that they waited too long to implement this scheme to ensure that they can give this just before the election. Nagini lagi lek kuno. Wala na program wala na Islam lagi up siap banung penboy lagi scheme supaya ba magi up election.
So what were they doing with the huge fund that was available under the basin development? Tinggallah iyo begitu pisah baru betul Krishna. Baru betul senam bila syubuh itu pisah. Panap tangi ini por election muda. You have to go back to what was carried by the print media. Jadi ban pai biang. CGA bumi hakilat pai kubo. Hamta berikut kubo. Where number of allegations of irregularities have been reflected in those media reports. Untuk ki kubo adalah tosha. Nagbede bat kijing mapsak kibab bunja kebajian. I was personally so pained to see the news article. Doktor mukul dah somong, bas sopang nur, mai itu kijing tok orok kibumi hakilat pai kubo. That how they started using the basin development program as their milking cow. Dah zaman pelong perman, yang ada ke program jom besin kum ketuk masih hidup. To satisfy the greed of few. Bat penhun yang ada hak juga ikat dukat ni. One of our friends from the media fraternity was asking as to how is it that the state government was able to receive award for being the best performing states in Jal Jeevan Mission. Dan we perlu nagilah pai kubur kuli doktor mukul. Balai nali kumno kene ke sarkar kali yo ya ta award ta husnam ba kade ke jelang ke bahman tu ban penteri hok menteri bah yang tu skim gabon haing ke bengiong ke JJM dan ke Jal Jeevan Mission. I told our friend from the media fraternity that maybe they have started lying to even government of India, unlike what they say that they were lying only to the people. Iman yang doktor mukul yang tahu perlu nagla sai kubur. Bang sarkar bang rastan mentok what yang sarkar India ru kumbang top iki baiba jeng. Because I heard them saying that every time when the election comes, they go and lie to the people, and people listen to their lies and give votes to them. Layos ko nagalian jeng nangilam kibudan sarkar kiyong. Maman kesan senang, election baiba bang top yo baiba. Maman bang top baiba tap yo buat lagi. Now we have reasons to believe that they have perfected their art of lying even to government of India. Antara dah mentang what? Apa yang juga ni gigi baiba kima? Mentang kesorkan India ai kusnam ya kesorkan. Antara dah lawan ong mentang lah tebit siapa mentok, what yang kesorkan India kelak mentok. And we will take care of our neighbors. Ini pelang nak tadi perlu permajan. Therefore, we'll have to form the government. Antara dah kita kan manwan kesorkan. And I want to tell you and reassure you that on our journey to set a more secure and sustainable future for our people, we will succeed on our way. Jika akan keluar dari bahkan ini jia tilang kum ni kinong ilang menonra kita jingkelah bat ilang lu menonra yang tahu sok juga jingjo. As of now, in Khasi Zanjians alone, in Khasi Zanjians region alone, we are strong in almost 15 constituencies. Topolong mentah iklan tang hapo ri Khasi Zanjian umakat santri konstitusi ke bangi beseng ke iklan. I have been meeting people on a daily basis, on a regular basis. People are waiting for us. Lagi itu, ini perlu mandasi. Bahagia itu bagi perlu mandasi, ke perlu kiap bagi nuan menungi hak kesorkan. So let us all take collective resolve to ensure that we fulfill the aspirations and dreams of our people by coming together. Kata-kata, kini kiji anglur kabagi paiba kidon, ay bagan long kiji penkejumur jepi, pensim yang kata kiji kli bermanra yang ni kiji kelah. I thank you for coming together in such a large number, particularly the mothers. Ada sumur suburam, pasui pilaiwan hadukan ni, yang lain juga doktor mukulio, pilaiwan atau pendami dan kiji kemen bad dan kiji suburam. So when there are blessings from others, nothing can go wrong. Abang iyo khantam yang juga ku gedok nabi kungki kimi kungki men nundan ke kini kepala pakala. So I'm sure the party leaders and Baban Shalam Lawai will have all your blessings in the days to come. Teman-teman, bahagia isi ke baginya syakmat pin ay ku gedok ya Baban Shalam balik ke kenhon juga barak away. And I along
along with my colleagues, would like to promise all of you that we will be part and parcel of this collective endeavor of serving the people of Mawryngkneng and people of the state. Mangi baru kung ginangilang kepada nangkat huni. Ikulah lebih mengindon kata kajik ikli banpe. Ba ginla bantai yang Mawryngkneng konsorsi Syekh Mat. I want to tell you before I conclude that please believe in us because we believe in you. Siapa lebih kuat muka abang pidang tak ni. May God bless us. To syania hangi kumba ngingi syania yapi. Kublai Sibun, Kublai Si Hajar. Kublai Sibun, Kublai Dagda.